Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayê bi hurmet, silav û rahmet û bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehlî îmanê be. Ez îro dixwazim behsa hin tiştê ku di dûra de li İslamê zêde bûne bîyî beşekî ji İslamê ku pirê însana ji ferzan zêdetir, ji esl û esasê İslamê zêdetir bi tiştê wan xurafo bid'a ketî. Ez dixwazim behsa wan tişta bikim. Di nava milleta hinek şev û hinek roj û hinek duayê muqeddes tê gotinên heye. Ewan şevana têda kî ibadet bike Xwedê wan diğefirîne, kişan va dua bike Xwedê wan diğefirîne, nizam kê çawa bike Xwedê wan çawa dike. Wisa dînekî hêsan rehet ku tu pêwîstî pê tune mirov xwe bihişîne, mirov xwe biwestîne, mirov cihet bike, mirov gîret bike, mirov bixebite. Yani dînekî pir rehet, pir hêsan mala xwarûnê tiştekî neke duayekî bike, an tiştekî bike şevekî here wan şevê tê gotinê şevê pîroz, şevê muqeddes her wan da ibadet bike, ava tu xilas bû. An jî tu li nava cemaetekî bi tu firqayê nav teke nava cemaetekî jî tê gotinê firqayê najiye, firqa yani cemaeta ku Xwedê xilas kirin tê gotin. Tu tê kev nava wan, ava tu qet pir tiştekî girîng jî neke ferz û şert û şurûtê İslamê ji pir pêk neyne. Ava ji bo ku tu nava wir de tu çû Xwedê te xilas kir, tu çû cennetê. Evana tiştê puç û valan berhedayên li dînê İslamê hatine zêdekirinê. Em di meheka pîroz de ne, ev meha pîroz jî meha Remezanê ye. Di vê meha hanêne da însan her wekî mehê dinên da zêdetir, yani mehê din de jî çawa li mêj û ibadet û mirov Xwedê bi bîr tîne tê. Her wisa di vê meha hanêne da jî dîsa em hê zêdetir. Hem ferza Xwedê eda dikin. Çawa mirov di nav li mêj ga mirov li mêj dike ibadet û tahiyat û em bî qiraet û mirov dua dike. Yek ji xusûsiyetê meha Remezanê jî ew ku tu temamên rojê tu bi rojî tu ra visa xweş xwara li mêj dike, ibadet dike, dua dike, Qur'anê dixwîne, dînê xwe hê bêrtir hîn dibe. Bi şevê li mêja şevê dike. Di deh rojê dawîn da jî şeva Leyletul Qedrê heye. Ez naxwazim têkêm kitakidê şeva Leyletul Qedrê. Di İslamê da şeva pîroz, şeva Leyletul Qedrê xeyrun min elfî şehrin. Ji hezar mehê çêtir e. Şevekî ji hezar şey bixêrtir e, bixêr û bêrtir e. Evet Qur'anê da, Qur'ana pîroza ew ê hey daketî. Her wisa Xwedê Teala divêje me di Qur'an di şeva Leyletul Qedrê daxistî, me şeva meha Remezanê daxistî, me şeva Leyletul Qedrê daxistî. Wisa wekî din gelekî dinêne jî em bibêjin xusûsiyetê wî hene ku Xwedê Teala medh û pesnê em bivê şeva Remezanê, şeva Leyletul Qedrê dayê, her wisa meha Remezanê dayê. Hezretê Aîşe ji Pêxember aleyhissalatu vesselam tê gotinên ha mesela îro pekî li welatê me li gelek welata her tişt qedexe ye, ama dema van şevê ku tê gotinê muqeddes were em bivê desthilatdarî yan sîstem rêl pêşê ve dike û ji bo xatirê ku xel her camiya li mêj bikin rê ve dikin. Di van şevê hanê da tenê şeva Leyletul Qedrê Hezretê Aîşe diya mimina ji Pêxember aleyhissalatu vesselam dipirse, dibe ya Resulallah dema ez bizanim îja şeva îşev şeva Leyletul Qedrê ez çi bikim? Dibe ya Aîşe bibêje ya Rabbi inneke afuvun kerîmun. Ya Rabbi tu afûyê tu afû dike me re, kerîm tu Xwedê keramet tu me re înkram bê dike, qenciyên me re dike. Tuhibbul afwe tu afiyê ji afûkirinê hez dike, fe'fu annî min afû bike, ji gunehê me min afû bike. Ev duayê hanêna ji Hezretê Aîşê hatiye rivayet dikirinê ku Pêxember aleyhissalatu vesselam ji re wergotî. Yani dibata Pêxember da jî şevekî taybet ya Leyletul Qedrê tune bîye. Pêxember di meha Remezanê da çin mêşkirî di mehê din da jî mêşkirî. Li taybet di dehê dawî da Pêxember ketî îtikafê, yani çû deh roja ji mizgetê derneketî. Ji ber ihtiyaciyê xwe em bibêjin pêwîstî ku zerûrî. Di îtikafê da maye. Were mîne ana şevekî pîroz em bivê li ba me 27 mê pîroz dikin. Tiştekî wer natî pîrozkirinê.
لورا پرین حدیثی کو در حق شوا لیلت القدر دای تمام گردای خوی اصحابیا خو دیه هنگا گوتی مدی ده داوود دابیه هنگ ده داوی رمضان دابیه هنگا گوتی مدی تی ده هفته داوی رمضان دابیه پیغمبر علیه السلام دویج ادوینم کو خوی و اصابت ده داوود کن و شاقی هون در روزین تک ده داوود یعنی هفته داوود هون در شوا لیلت القدر بگرد هنگ روایت هند دوی 25 27 29 هنگ روایت دوی 23 هنگ روایت دوی 21 على كل حال یا الصح اوه کو پیغمبر شوا لیلت القدر شبکه تایبت پیروز نکری اصحابیا پیروز نکری تابعینا پیروز نکری پر دورا درکتی مرو ده روز داوود تم زیادترش خود در عبادت دکه اما روز شبکه پیروزه شوا معراجی هیه پیغمبر علیه السلام درکتی معراجی دوی شوی دا خصوصی تایبتی نمیجه کی دعا کی مخصوصی وی تنیه جوان زیادتر جوان هدا زیادتر مولودا پیغمبر درخستنه روزا پیروز کنم دای جدک بنا پیغمبر برای درخستنه ام به رغایب درخستنه هر وسا گل شوا لیلت القدر کن 27 مه وان شوانا شوی جبو خاطر هنک کسی دستهلادار کسی ام بویژن ظلم و زورداری کرنه وان پاک بگه خودی گرابی پاگش بگه جه نظر انسان دا ده چاو انسان دا شوی تایبت درخستنه میرک ظلمه دکه زورداری دکه کشتنه دکه قتلامه دکه تالانه دکه تینکار دکه حقی تدخو مافی تدخو تمام مافی تشتید که درفت دولت جبو خواه و جبو آلیگری خواه بکارتینه کارکره ده خفتین پری واناده حق واناده همو ظلم و انواع پیسیه دکن لیدوان شوی پیروز دا جبو که سیستم هم بیوی شوی پیروز دانن چه کرنه دوان شواداتین با هفدو yani ha eci xwed tiktikînim, xwed biriqînim, çîlûbergî xweşir xwe dikim, em jî Müslüman canım. Em bivê wekî din hemû pîsiyê dike. Di wan şeva de tê her wekî gunah dewşîne. Evana jî sîstema, ew sîstema ku naxwaze xel behsa viya bike, naxwaze însan li gora vê dînê xwe bijî, hinek şevê pîroz çêkirine ji wan re, dayî çêkirine, divê di van şeva de hûn xelas dibe. Kare web sistemi tune, kare web desteladari tune, kare web skaka tune, kare web bazarı tune. Limala xwe bizan bisekine, be subhanallahi ve bihamdihi, set cari bivêje, bi qasê em bivêjin kefa ser biherî gunê te hebe wê gunê te xilas be, wê gunê te afû bibe. Vana siv ji bo vê Qur'an hanê bêşexsiyet bike têkirinê. Van şevi pîroz. Wê bê masê de em tere em çi zirar te de em tere ji xwe re Xwedê de tesbih dikim, ji xwe de ibadet dikim, nimêj dikim, çi zirara wê? Pir zirara wê heye. Lewre ew şevê pîroz, ew duayên pîroz divin sedemê wê ku însan li viya mêzê neke li gora viya hayata xwe tenzîm û tukûz nekin. Ew duakî heye însan televizyona pir melê van melên ku pişta xwetanin gelek gela zulmê û ji bo xatirê ku millet serê xwe ra neke û millet em bê tiştekî nû neke mala xwarûnê îşê karê we bi siqaqê li meydanê li desthilatdarî li amirtî memurtiyê tune însanê ji rêzê însanê ku wek depo rayê qebûl dikin divê ji pêxember gotî îftirayê veya jî pêxember gotî men qale subhanallahi ve bihamdihi mi'ete merretin ki sed cara bê subhanallahi ve bihamdî bivêje divê gunê wî bi qasê kefa biherê bijî dibihire. Yani istisna jî nake navê gunahê piçûk. Navê gunahê piçûk. Halbuki Xwedê Teala di viya da qanûn û nîzam û anayasa lêborînê di viya da kivşkirî. Ji bo ku millet muracaatê viya neke geva millet muracaatê viya bike dizanî ku ew melek ku li hember televizyonê derdikeve bi xîtabê bi sed hezara dike û vî duayê han dike ji vî duayê hanê ji xelkira şîret dike ji bo ku xelk viya qane bibe geva li viya mêzekî zane ew derewa dike. Ew ne rastin. Lewra em bibêjin Xwedê Teala ji bîlî tobê gunahê mezin afû nake.
Güney piçuk dikare. Em bir güney piçuk bunu istiğfar bike, bunu dua bike, Xwedel merabı bora. Le güney mezen bê tobe nayaw kirine her ki te heqê xalkî xwaribin malê xelkê xwaribin te zulm kiribin divê tu malê xelkê lê bizivirîne tu xwe xelkê bide helalkirinê tu li hember derkedê televizyonê te li ber sed hezara te însan re çêr kirî pêşarî kirî te îftira kirî te xel înkar kirî te xel tu ne hesab kirî o tu bê ku tiştekî bike her mala xwe bistik bê ya Rabbi min tobe kir ewa tu wan min qebûl bû gere tu derkev hember wan televizyona او تشتی کو ته نه راز گوتی ته اسلامی افترا کړي خلکی افترا کړي مال خلکی خوري حق خلکی خوري درفت دولت جبو خو هلګری خو دانی هاتی د ترخان کړي و تو در کې وان تلویزیون اش خلکی ربي ولا من شاشي کړ مغلطي کړ من مافي و خوار از عذر خو خوازم پیش عذر خو ملت بخوازه پیش تو دعوا لیبرونج ملت کو ته مافي و خوري و خوري تلوان ظلم کړي تلوان حقارت کړي او کم خزی تمام کشمیری خواه کری تمام تنازی خواه کری اول لوان لیبرونه خواه بکر پاشه هینا هر مالا خدا دزی بی توی عربی متوبه کر توبه ور هم اولا تمام انواع ظلمه بکر صدام حسین به میلیونک انسان دا کشتنی گاوا رو امر برقدام گود لا اله الا الله یوسف القرداوی او شهید اعلان کر ور اسلام و اسلام اخوا ارزاننه اف هنگ درکتنه دوید شوی پیروز دعای پیروز دوانا دا صرف جبو خاطری کو انسانی کو zulme dike وان şevada xwebide nişandan em jî Müslümanı o telefon derketene mesaja em bivêjin cumata pîroz be em bê qendîla te pîroz be mendîla te pîroz be vana ne tiştê rast ê min ez nizanîne mela wez bidim ez ewl behsa şaşiya dikim rastiyê divîne paşê ez rastiya wî behsa rastiya wî dikim yani ewl behsa şaşiya dikim پشتی پر باس راسید کنش بروی گاوا هون دخوازن شوا لیلت القدر پیروز بکن دوان ده روزی داویدا هر شب شورال میجا خواب بکن زیاده تر بکن قرآن زیاده بخونن دینی خواهد زیاده فهیر ببن لورا امن زانن شوا قدری دکشن شوی دای او کسی گوده 27 مهی دای قیلا هری ضعیف ایوه گوتن هری ضعیف ایوه گود دوید 27 مهی دای گلی باورمه دا گلی مسلمان جوان ملائکو لهمبر تلویزیونا derdi kevin wan tiştê neraz divê wan gudarî nekin û ji wan dûr bisekin lewra gava ew rastî be ew vir dernakevin ew gava rastî be ew nayê wê derê ew li gora berjewendî wê grûpê wê partî wê sîstemê wê desthilatdarî qise dike lomal were ji ber wê eger hûn bixwazin dînê xwe bibe divê hûn li Qur'anê rewa be çawa pêxember jî viya mesûl bû hûn jî mesûlan Kur'an natiş peygamber tenere peygamber Kur'an ber tebliğ kiri em gic viya ber persiyarın ve hükmü viya çerçeve jiyante kıvış bike yan xwedê wî ilahî tebe ya wê nefsa te ilahî tebe gava tu li gora emru fermanê viya hayata xwe tenzîm û tu kuzbik û qasê karina xwe wê şerê xwedayê te ilahî te xwedayê nawala tu bivêjim ez li gora nefsa xweşxwara dixwazim İslamê hîn bibim ne li gora Qur'anê urf û adet û gelenek û görenek û tik dibêjin em bivêjin tiştê xurafat bid'a tu wê şerê tiştê li xweşiya te were tu İslam qebûl dike tiştê li xweşiya te ne tu İslam qebûl nake wê şerê tu li gora nefsa xwe nefsa te ilahî te ye ew kesê ku wan şevê pîroz didi pêşeme didi van şeva hûn îbadet bike Xwedê we diğefirîne hûn vî duayê bike hûn zam qasa Fatihê bixwînin û qasa qul wela bixwînin Xwedê gune we efû dikin û xelas dibe او جبو خاطري او لدجي وان فرمان خديه او عمل كار و تشتي قنج باش خدت قران ده باز كري وان به شخصيت ك ناورو كون ولادك خدای تعالی دبيج گره جهاد بك جهاد نمر هر بشور مرتال خلقي بكوجه انا از جهاد دكم کسی کافر جهادا کفر دکه کسی مسلمان جهادا اسلام دکه کسی کو بخواز خلقی جریه اسلامی دور بخواه او جهادا کفر دکه ملجری دور دخه کسی بخواز اسلامی بینسان را بده خوشکرنی خوشکتر راندر جیرا بویجه خلق الاسلامی نرم بوی گرم بوی و اسلامی حمیز دکه تکیب اسلامی او جهادا اسلامی دکه جبروی خدا تعالی بحث جهاد دکه بس انفاق دکه دوید گه تو جیبا خواه مال خلقی را پاورا بکه گره تو دکه قادم میدان تو تهب بکه حال بکه حرکت بکه تو بخوابت کو اسلام بوده سلادار کو مسلمان پر بوه
قلت هر يعني وربا قبا بالدعاء ببي سبحان الله وبحمده ام ببي جوا دعاء ما قش عفو ببا قاسي كبا بعريبه ام هر بر شوا براتي ام هر شوا ام ببي رغايب دعاء بقول عفو ببا وشاغي چما پیغمبر علیه الصلاه والسلام اصحابي اقوا زیادتن اقوا گیران جهاد کردن هجرت کردن برچی مام پریشان بون يعني وان تشتي كل الناو اسلامي الاسلام زياده كرني وانا جبوكو ناوارو کا قران بے شخصیت بك والا بك جبوي تي گوتني ام بفيجن وان دعا بك قال مسلمانا لقران مزاك قران بخوينن ديني خوش قران هين بب تشتاق ونزانه عالم ملا بپرسن قران مرغوا بخوين استدي حيشي مذكر ديني خوين بب هنك تشتي بهم هي اي جرينج هي مرو نكاروان جوان نافان دركي او جو علماء كنت تدا ماهرن تدا ام بفيجن الراسخون في العلم دبي او كود علم دا ماهرون كورد علم دا كورن او وانتشتنا دزانه وكي دينا قران سهل راحت جبر ويقال مسلمان ما خواست بچند دقیقه مجوره باسا وانتشتي غلط وشاش بكم حتى جارك دن بيم دخيل خوشي دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته